Ырывығыт тіліне бұлдыр Чувашия нация телегуравине эфиринже республика шәне хабарзен ярыме. Студия Елизавета Цветкова, Пирень, Паянги Каларымра. Тырбула вағытра бұштарза кердетси тептелев. Тештыры мүнжуқлы тузайлине ядарлы системына кертмеде манмалла мар. Шкулзен сынзыба жол жынать. Чувашенре пилік шылда, икшір хирашиджа пөлі жұртне юзама балырдаща. Иге гулан пер уяв. Канаштада уладыр шуралны гунезіне паллы дуреш. Шурлау үйге ялжинны жын хөрі вғыт. Ирден бұшлаза кәшчен үйгерде өшверет. Паянги гүнділіне Чувашенре шырбин донна яғын тыры жапсайлыня. Падемішле ғыжал пилік шырхираши жепен гектар жыржинжен түрлі культуру бұштарза илме балырдашы. Мінбұр тырбула вғытра бұштарза кердетсі хрещен жын паян чипирвайге тіллевзінжен пірі. Пілдерішне ғура вырмамын лебініне республика бұшлы ялик Николай фиртерне канашлура сүтсе евреш. Ойгерде ишлеме баян хрещене нимынде чармандырмаламар. Чундармалы сәрмелі шевексем шеделеклі. Техникына вұхытра юзаза қадерлене. Чандалығы дела ихтырать. Кажал вишер вишепин гектар жинчен тырыдада паржа иші культурызыне. Ол дебіне яғын гектар жинчен шыр олми. Тоғы шырутмалыға гектар жинчен пақча жимыш пұштарза елмелі. Шыр пин тонны тыра яғын шапсайылыне пайын Кірхет олзан лайк пештешіне де загалаза формала. Өзен тұғышы деп үзік, пайын хүгін водам тұғыш бір гектардан водыржи жесетнер. Падем тыры дұзайыне калыбышне вгиз зерно деген информационный система ұрлығылар бұлай. Регистрир тұзайыне онда шап система ұрлығылармазан шапты рәнішті судаймастын. Шамы пүрінде қадерленмелі, немде бұдармадырышмаламар. Ен женде керлі информация ядарлы система нагыртмесен ште шол регион параган положывай илме майгелмі. Шавын бағушалық сіне койенебе евапларах ишлемесенже регион бұшлығы. Республика Галарым Валей, Юлия Дюкова, Сергей Емельянов. Чувашенре пур районда да вырмана пужинжеш. Илтын бірже пүлмене керет е сутлыға гаять. Чуваш республикене бачимеш фонже удуыйген бежінжек, хужалық сенжен тештыр ежінма пушларя. Прилежеве кунзерин сахалдан да вына камаз келет. Чувашенре нума ялхужалық предприятие аба чимеш фонжы бегіліштерзе ешлет. Бұл шутра едерне районде герой прилежуде. Сергей Бармин ергюші галаны дұрық, шүргунне тада гергуне хужалық фонд урлы имжа милсе тұрад. Шере пулхадаган худыш яланах паха. Читменне кирлі чухрада да вғыт радуянма булат дед Сергей Валерьевич. Вырма вғытынде вара герой хужалық аба чимеш фондне тештыры күрсе келет. Кычал візем гунда 2000 тонны шидерешін. Пелікшір тонны ыраш күрсе келнеде. Черетре ларза вғыт чуғатмастын. Чибай хищак тет хужалық ердеуші. Бұл бағалық не ебір гунда кашни бартине лабораторию видер дұрыслезе. Кердет бір Она каран трасени еще кипитмеле булзасы кипитсе, склада гурапыр халихи ватра берен твады тибедеген сушилка ишлет, иги смена ишлепер. Лаборатория тырбул пахалық не хавырт тірслезе бараща. Самахран тулыңғыдардымне иксе хетре, ыражынне сехетре білме булать. Үпір күнда тыры пахалық не тірслет бір. Складсыне хышклада мүлі тыры хумалыне, пағалықне, пағалығы жұтнен денді тырын нюрелеге керет. Үтті качество земде, клейковина, клейковина, число падений девапыр. Демде шавзем тырын пағалығы жұтне кереші. Вырма вғынде кашни зехет шутра. Шакна малаглара шеде Чуваш республики набачимеш фондынже. Шаанбайхенде ылдын бірде хужалық сенжен келме бұшлетчен пур техникына да ергене кертіне. Чуваш республики набачимеш фондын теп директоры Александр Богданов каланы дұрық, пірлежу херют апқырда ялхужалық предприятизене полужастелеве темече смены байшлет. Читменіне канмалы кунземсір. Республика Гларымвали Алена Сусметова, Милена Алексеева, Бахтияр Вилиев. Чуваш республики да муниципалитет Семвали товар дуянасыне ергелезе пыныбе, комыл зырбулза шығав жирна тесліхсем бун виже худ шакна. Кунберге республика бұшлығыбе иртне өшледел бұлыра Чувашенри конкурентлы политикаба тариф семгенебе өшлеген патшалық службен ердюже Надежда Калибанова пілдерджі.
Патшалық нужызем вали товар дуянасы республикара ущында да тивишле жайра пулза бұрад. Мен бұрыже пірдідіма пірлештерзе ергелезе бұны 19 хебе пағалық не үстерне. Республикара ядарлы центр худаяны жетчі лайшы мұлатма майбана. Чавашенри конкурентлы политика ба тариф семье небешлеген патшалық службин ердюжи Надежда Калибанова каланыдырық. Шак центр күжалғы пірремі шуржулда улды бенетла тендер ертерне. Бізен қалыбы же 25 миллиард тенге беданлажад. Конкурс ертерзе товар дуянны не була, шичер 70 миллион деньги перегетлеме тюргельня. Шагукшана республикары социал учрежденизен пурлықпа техника тыдымне шынетме яреш. Республика бұшлығы Олег Николаев көже малашне туғышты бұрнышлаза бұма хушря. Бюджет ежінзана шидет шылбали суду тума пұжынма тәллевлартря. Республикара егебінде шерімбілік мәшілчен икшір херік шиджі пөлі жүртіне тепрен юзама балырдашы. Үшсіне бұрнышлама федерация шайынже бұрнышланаган шкулды вереню дыдымне шынедетсі программа майбарад. Вереню организации зене юзаза хытлық кердесі жинжен тепленрейх ернезерен ертелеген республика ларевен жезүтсе явреш. Федерация программе бегелі жүлін егебінде 22 шулда теплі юзавы жезем шетмелеге шкулда ертмелі. Егебінде шерімбілік мәжінже вара ұтмылдығыр пөлі жүрдінже. Чуваш республикин біренюбе жамрықсен политикин министрі Дмитрий Захаров пілдернедіріх, строительство экспертизы бақ аксыне ергелеген центр халги вғытра шырвундығыр біреню организациялен документсем ешінза экспертиза тухны жинчен шереплетня. Сандервари комсомольский елжік районезенчи тұғыр шкул керлі документсіне парзашы деремейға. Шагыже куернере вішлеме балырдашы. Регион ердюжи Олег Николаев яваплырақ пулма палыртыне вғытыра пурнышлама хушыры. Иге регион хушынже шиғынузем шереплензе бұраща. Чувашин делегация Чембер облажынже бүлжі. Эшлі жыл жүреве худшынаганзем абачимеш промышленничен предприятизіне, тада машин галараган пірлежузене жетсе келжеш. Канашлу земіртерзе пәрбірін паға енезембе паллашреш. Чуваш янре тузагалараган электротехникана шыржығы бех пілейші. Выл пағада хыватлы бұлныбе балар задырайд. Пызык чеденюзем давастезен пір-бірін сталығы бе вайхалне пірлештерзен аванрақ. Шаванбада чемберде промышленныш әшченезем Чуваш республикинжи әштешізімбе тачышықынза вайхумазанейші. Пірлігі ежі ергелеме майбараган мелсенчен бірі, егі регионын промышленныш кластерізіне пірлештерне. Койенебе малашне промышленныш инфраструктурине адаландарасыне ытларах Тимлях уйырма балардайша. Чембер облачинчи предприятизен оборудование паргазем вара Шубашкарда тузагалараган тиев транспортизембе буянланма болдарайша. Эшли жыл жүре вахаденче Чуваш шендре тузаилеген хомлаба Чембер заводизене тивиштересі шинжинде самах пульча. Калашты алды мұршидес вақытра, біздің хазен делегация перематне келеш, варанде хомла берге де калашапыр, шарулми тузаилес, сіміле тузаилмелене візаматне хамыропытпа, тоже візане балаштарма дыржапыр, шак фермерзем міле адаланзы бұдыне тада үттеде. Келіштерсі ішленіне немле жетмес, бір-бірінжен үтма водан маламар пайын хекунде зұшлапыр, бір-бірінжен бірін мелі чынақтан умай, и пайын хекун, вот саразаводе зенже калашты алдым ұрынде, візен пирин хымлана тоже дереслене, бір хымлан умайрақ туже зен візен милме хадер. Шак пужару пуласлахра кластер ергелеме асыллахпа тепше программизене бурныжа кіртме май бары. Чуваш республикинже екшер аллы хомла сыртне упразағы варына. Малашнеді да вона дәрлі сорт үстерешін. Көділішпе эйгі регионды аграрий университетізем тәрлі наука жайыртерме тілевлартына. Конберге регион бұшлығыбе Олег Николаевпа, Ольяновск облачен губернатора Алексей Русских әшлі дәл болура калаш сададылжыш. Чуваш патшалық университетчебе Чемберди патшалық университетче, Мордовире нацибе тепшев патшалық университетче, пірлешлі сибірге келі жодырыш. Вижа вареню заведения наука тепчевізі мертері сенебе темлі. Ючаржыв даварызыне хамыр шыржывра тузакаларма пулышмада булдары. Тәл болура карбон полигонзым худай арасы жинженде калашрыш. Шакшанелях тепчевзіне тулы нертереме майбамалы. Күржілі регионзым малашнеде әшлі шул жүревзем ергелеш. Чемпер Холынчене Республика Галаром Валли, Юлия Дюкова, Алексей Зотиков, Юрий Марков. Кожылы вируспа жерлегензен шуджы кунзерен үзет. Рашере иртнедалықра мунжи жібіне яғын шин аптрана. Херах пелік шин вильня. Чавашин леди черлегензен ежі кунзерен үзет. Республикара сагырвун біршініне кожылы вирус тұпса балыртна. Сагырвун загыржин сывалны пәржин пұрнышне шылзақы варайман. Шак чердейін сықланмалы чешанжықлы мел вакцинация. Республикара шурлау егін сакырмы жінжен пүшлаза, шурлау егін вундватымы жычен, вакцинация даваган мобильлі дада стационарлы пункт сәмішлеш. Сыватмырсен эшчергебе Чавашинри сылық сықла министерствен сайденже, ехывыр шерепленне больницына шыңғыравлаза палашма пулдарадыр.
Шәне Жубашкарда суд приставезем шинедінібе суду үлі киоскне посна. Бұл егебінде вұнза күміш жылданба ішлемень вырын ежінзаларына. Шәне Жубашкарды Иванова Чарновенже вырначны суду үлі киозге ташандан бақ талықын курунзаларына. Оның хужи усламба ішлеме парахны чилай жолынде. Налугта түлемень был. Суд приставезем административлы яваптытарына. Штраф ширзабаны да киозга илзе парахтарма ежынна. Шабақ ташак ежынова пурны жакертме баскаман был. Шәне Жубашкар хула администрациян шужибе куеже пурнышлама майгильня. Менбуртагага усламшын саплаштарма диве. Харызах иге уяв. Хулагу не дада чугун жыл ішченезен күнне палы дуреш канашра. Кунда бұрнаган зімбе бірлех хыназем савынжеш. Уладырда да канмалы гунзем хавасы иртреш. Тва чержитме жол каяла ергеленне хула, паян хыйн пуян историебе, хыне еверлихебе келен каяна тыткына илеть. Кунда вырначна чергюзембе монастырзене шулзерен пинжер шенгелзе жүреть. Уладыр шиннызене, шак кузак праздникпе саламлас келеть. Озане ырлық сылық телей сунас келеть. Шак хула малаладан үссе бұл пыдар. Шиннызем савыннышлы бұлчыр. Хула гуненже алыс тезен кураведе, ажа-быжа валли хадырлене программада пуян бульджа. Тунзыхлама нигамында вғыт пулмаря. Ирбушлаза кашченех юры геве ушканезем, уява генезене хаваслы кымыл туйым парнелереш. Елана Кенедорых уладыр хулин куненже звучи российская глубинка фестиваль ирдеть. Кажалвал Шеремикимыш худ пульджа. Халух пулдарулы хибе палаштарма Чувашинри район зембе хулазынжен шешмар. Кюржи региондан да артистсем келзе житня. Эбир уладыр хулине шак уява шак фестивале. Вон жулыклада, наверное, шуреть пер. Перегунда бидикили жить. Кашни жулах шенерен коллектив сембеле положат пер. Шенерен дешене юрызим хамыр веренет пер. Шене юрызим идлет пер. Берберинчен веренет пер. Перехабыл дузак кецеле шишак хулара. Эбир пиди хавас. Алатыр хулине звучи российская глубинка фестиваля. Курма тада хамырагдартма келеген хназембе перле калашма кильдемер. Алатыр хули перепиди кележеть. Пызак, мюзеть, алатыр хули, капмар, чапла. Уява гильне сумлыхыназем уладырды геройзен стелы батне чечексем хучеш. Пулдарулда ишченшинзем тұрышныбе хула санзыбачы шулзерен елемленет. Чидес шулзен жевара коммуналы тыдыма тепреншинеце уштарашын. Шак пызыгы жет тебір жыл вали плана герцег варна. Куншинжен республика вышлых Олег Николаев хула шиннезене уяв яджебе саламланымай пілдерджа. Уладыра даландырма пызык тебе гымнах астарзене патшалық наградызем барза числареш. Таван хулан шуралныгуне канашсемде сава кымылба гецейджеш. Елана генедары хуявра чугун жыл ишченезен неде палыдываща. Канаш хулы тепленне вырында шырвадыр жылгайла шықран чугун жыл станция ергелене. Пиндеді хыржыр шерембилік мүшілдавыл ятне ұлыштарына. Хальгилле канаш пулзадына. Паянгундавыл республикан чугун жыл жинжи теп хулы жұтланать. Тағырвын жыл хушинже канаш хулы самая хылмажынза хитерлензе адаланза бұраган хула. Шамбада малалада шамбеғық пулдар. Канаша пурнаган зене сывлық пулдар. Кунда келегензене шак хула келешсе яланақ кайла таврнас келдер. Унзыр бушне нумайжен канажа келзе пурнас кымылземде шуралза шеребленчер малала. Сумлыхыназем моно хула даланыве палашнымай наци проектжибе пурнышлан объектсине шитсе гурджеш. Хула гунне халаллаза канашра терлерен мероприятие иртре. Бұл шутра конкурсембе выезем, концертсем, омырдузем чилай бульджеш. Уявра ялан хибегех ишре хастарлық папаларнезене, пызык шиденюзем тунезене, патшалық наградызембе числареш. Многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие промышленности города Канаш. Шаха барба Каларымавич лейт перебивара Елизавета Цветкова Серенбесов Булажадов эфирда тепредер булычень Чибер юлар.